وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله ورعدا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين
masaluhum kama salil ladis tahu pada narat fa'amma kasayyibin minas sama'i fihi zulumat waradu wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sama'i hajaral maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yaj'alu absarahum kullama ajarahum masaw fihi فإذا أظلم عليهم قالوا ولو شاء الله لهداهم لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد قبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله تعالى يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم
إلهام بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس وسواس الخناس التي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء اغفر لنا الله وارحمنا واعف عنا اغفر لنا الله وارحمنا واعف عنا
الله وبركاته إنما يريد من ويتهمكم تنصيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عبد الصلاة على أصحاب المخلوقات كنور الهدى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وخبر عن ذكرك غافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كشمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وخبرك غافل اللهم صل عبد الصلاة على أصحاب المخلوقات كبدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وقلبك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سابق العزيز ورحمة للعالمين الظهور عدد ولا أمد وأنت بصليت دائما والحمد لله لك وسلم رضي الله تعالى سيدنا رسول وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ويأمه سابة والأتبع أولا وعتاده نياتي لسلوك السبل ودعاة الدنيا وهبجا من الغاية في الردة وتعود وأنذروا من كساة المولد النبوية ورود عيسى وبكرية كآل
أتاها من نسبها ففيه إكرة ولا المسمع بأولى وعلى إنه يهله تعالى وقوة قوية فإنه لا قوة إلا بالله هادر لهم أمرا بأرض سابق Mau berdepok. وبعد فقل وسيدنا والمجد Bombon, bombon. ابني قتل وجودا وصيا في قتل فقط إلى أن الله تعالى إلى الحلال المطران كما وزوى بسوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولا ابني مبارك نزار ابني معد ابني عدنان وهذا سلوك كما الفرائد وبنى السنة السنية ورفعوا إلى ولي الدنيا وكيف لو سيد الأقلام صلى الله عليه وسلم لما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صدق الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال جل من الطيبين والحمد لله رب العالمين ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وانفعنا وارفعنا بقرآننا بنعمنا وبارك لنا بآياته وذكره Anak tukang ngomong menghiliat nanti. Ada. Semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan posisi untuk utang lebih baik pada orang dengan adat atau tujuan bersama pada yang dimakan dan dihadapi kita bersama-sama mari kita nikmati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga ahli baik dan seterusnya pada seluruh undangan tanpa terkecuali dan dana yang kami muliakan dari Subhanahu wa ta'ala sudah ditawarkan kepada kami oleh makin kami pangan atau makin kami sepokoknya tapi asasana kami pangan namun jadi kami berada kata dalam hati kali dan maksud tujuan daripada dan jangan mendoakan calon kita mohon dijelaskan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kita sekali ditujukan pada puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini antara nikmat dari dengan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dari utama lebih baik dalam hal persenian yaitu misalnya beliau. Salawat salam kepada penghadiran kita menyampaikan jadi dengan alam yang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Yang terhormati yaitu Pak Sugeng kami dan jawab Pak Pimpinan acara pada kita umumnya ada juga penduduk saya besara yang kami lakukan. Jadi sudah kami mewakili atau berurus sampai naik berikan selamat kepada Pak Sugeng. Insyaallah mudah-mudahan Sukitan yang boleh terima isi nama dari kehidupan masa-masa yang boleh dinikmati. Namun lupa tanda-tanya pada kehidupan atau masuk suku sebut dari maka sudah sebelum kami sampaikan hajat kami karena kami manusia biasa kalau nanti malu sesuai yaitu kata-kata kami ya kami mohon memberikan kemaafan. Apa juga kami yang terhormat dengan ringkas beberapa hari yang lewat itu lebih baik memohon satu mengundang kita bersama-sama naik tangga turun tangga dengan ringkas yaitu bunyi hingga yang kedua kalau hendak mengadat. Jadi sebelum mengadat dialog yaitu memohon yang lebih baik itu mengatam dan diturun dan zikir dan mengatam dan ditutup oleh doa. Insyaallah mudah-mudahan yaitu kali yang dihajati oleh ahli baik juga kita laksanakan dan doa dilakukan oleh berdoa dan kita mungkin mudah-mudahan doa tersebut akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kemudian pada ini sebelum undangan rangka bersama pada warna mengadat insyaallah untuk kita nikmati bersama-sama atau nakahan yang ada. Namun untuk perlu bisa pula mengingat menimbang serta memutuskan kenangan ada beberapa wari atau nahan atau sebut tentu ditankan oleh mulimnya begitu tentu melakukan oleh sebab ini atau pesan kepada kami supaya apa dina anak dan Islam untuk berkalah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kepada ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, mari kita mengucapkan syukur serta puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang dididik atas karunia limpah rahmat hidayah serta iman Allah. Kita pada siang berbahagia indah bisa berkumpul di rumah keluarga ahli bait dalam rangka menghadiri undangan pesta khitanan anak daripada ahli bait indah. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW beserta ahli dan sahabat beliau. Bagaimana tuh selawat salam kepada para ulama mutaqaddimin dan ulama mutahirin yang muktabar keduanya. Tuan Danang yang kami muliakan, bagaimana tuh ahli bait yang kami hormati dan seluruh para undangan jadi dikit sana boleh sendai kami terima dan kami mengkisihkan karena maksud tujuan daripada sana boleh senda untuk didoakan kami secara panjang lebar enggak diterangkan dan dijelaskan di hadapan kita bersama di Anjungan Endah. Insya Allah kade yang disampaikan oleh Tuan Danang kepada kita dalam Anjungan Endah kalau kita dengarkan bersama, ya memang kita tahu bersama bahwa ketepatan secara singkat handing bahwa pada awal Endah adalah hari atau hari hayat daripada acara khitanan anak ahli bait Endah. Tentunya maksud dan tujuan daripada membagah daripada kita kelena dan sentua kampung di dalam kampung Endah supaya sama-sama kita melaksanakan, menganikan dan khusus daripada akhir acara Endah untuk melaksanakan tepung tawa daripada anak yang akan diitankan dengan harapan tentunya semoga dengan kita bersama-sama nahan menyeramkan tepung tawa yang di hadapan kita bersama Endah bisa menjadi bersejuk, bisa menjadi pelancar dan obat bagi anak Endah dan semoga harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala anak yang diitankan Endah akan berbakti kepada nusa dan bangsa, terkhusus kepada orang tua menjadi anak yang soleh. Dan orang lupa kami sebagai pribadi sebagaimana bunyikan itu memang kabar bahwa daripada orang tua daripada ahli bait Endah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan Endah, mari kita bersama-sama untuk hadiahkan Al-Fatihah. Semoga dosa-dosa almarhum daripada orang tua ahli bait Endah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Khairul maghfirah. Tuan Danang yang kami muliakan, sebagaimana kami sampaikan dari bahwa pengajuan daripada ahli bait yang sampaikan Tuan Danang kepada kita di dalam Anjung Endah, insya Allah kami sebagai mewakili daripada sentua sementara waktu Endah orang merasa keberatan daripada pelaksanaan adat istiadat Endah, namun yang dipikir supaya kelengkapan dari acara Endah harus mula dalam bahasa agamana cukup rukunna, namun Endah karena otang pelaksanaan hukum agama namun ada istiadat, harapan kita tentunya harus dilengkapi dengan syarat supaya ketentuan dari baca Endah khusus dari bawah puhun dan syarat-syarat selebar. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila kelemahan dalam penyampaian Endah, kami mohon diberikan kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siswa kami ataupun wakilina. Mudah-mudahan kami hajat atau maksud ahli bait Endah yaitu siswa kami ada kekuatan untuk melaksanakan adat istiadat Endah, namun adat Endah sangat mendukungnya, jadi kami kami tidak seperti itu. Jadi kami mohon kepada puhun supaya menangkih karena Endah puhun pada lok gelah lebih indah. Karena ada puhun Endah menurut ada istiadat wajib lot.
Tahisya pegada digantikan. Pakai tuan mau bisa tinggal. Tuhun sedap malut tertulis. Isya makasa tuhun tolong menaki. Bukan Ridwan mau hatiku yang layak ada. Karena ada kita sesama memaklumi. Weh betul. Jadi kami itu ada kami bahan begin, ada mengkali. Enak ko sobat salah lah katanya. Tapi bang salah, enak kami terajukan. Tapi dia tinawahan. Karena enak sobat sulit. Tapi namun yang boleh ketawa tepat sama kami ketawa. Padahal mula Ali bayi enak kita paham dulu, tapi punya kita baik. Karena sifat ketawa utang kita gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kasih kami, mudah-mudahan kaya Tuhan kami naik mengenai yaitu persyaratan selamat terkutawah kepada anak ahli bayi enda pertama yaitu mempunyai kami dan memang anak terkutawah wanakan kasih dan bagaimana mengawali yaitu syarat yang utama yaitu turun enda yaitu belahna Ridwan. Jadi supaya dapat persetujuan Matahina dan acara selanjutnya kami serahkan kepada persetujuan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan yang muliakan, terkhusus Tuan Puhun yang kami muliakan mau. Jadi dikit dari kami mengidu untuk disiapkan daripada Tuan Puhun di hadapan kita bersama. Alhamdulillah Tuan Puhun go hadir bersama kita pada kesempatan ini. Jadi untuk mempelancar daripada acara enda, kami sebagai sentua mengizinkan supaya walaupun Tuhan selama enda mungkin sentua ini dianggap adalah pemegang adat atau dalam pelaksanaan, namun pada prinsipnya dalam istiadat, dalam kaitan maupun dalam perkawinan melaksanakan tepung tawang atau memulai dari baca enda ada tahu apa dari bawah pohon karena aku naikin haus pohon mau haus mengawali dari baca enda dan insya Allah kami dan seluruh pada undangan akan mengikutinya. Jadi untuk persingkat waktu kami izinkan bawah pohon untuk mulai tepung tawang daripada bawah enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami wakil kasih kami karena kami wakil Tuhan. Demi waktu karena ke ujung-ujungnya kami orang hanya saja kami karena kuang biasa yaitu punya kalau nanti kesalah mohon petunjuk dan sekaligus mengikutinya kami. Kini bisa kami sampaikan mohon maaf saya buang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cermin ni Shikati pendek kau bang kan? Pakai nama Ridwan ni. Lagu si bilang ini kata deh. Makin mama ulah ni pakai mama Ridwan. Batu pa. Dito ko magkajawang anak anda. Talaga anak. Bilang gandang na lang. Agak telupoy niya. Agbanyan.
Angkong mo kalian mo ay mo. Tuh ay. Piyo kayak benar aku paket na. Enggak kunci ko dito. Itu pun tawa kayo pakai doa. Doa na siya, doa sa wag dito bye. Walang nakakasulo. Mamain. Mamain di ba? Dulu kepek na ya. Mata berbitis, lepas kita putih. Perhati. Mau situasi situasinya bangun dulu, biasa kena 2024 dulu, tengah. Balok jadi ni tahun lalu, ulang harap. Mula bulan 2024 kami ingat tu. Ada betul kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk posisikan waktu untuk memandu acara selanjutnya untuk mendilau kaum biak kita kerina, jadi kami serahkan kepada Tuan Janang atau Oge Uyungse memimpin acara anda. Demikian mau harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena anda penyerapan tepung tawah wajib kita ditawa walaupun sepihak, yaitu ada bisa ditawa, tapi kita ada syahadat dia berlimbang panah kita lalu. Jadi maka hendak aku disuruh oleh wakil di dua menunggu kaum pihak kami dia balik dulu naik ya, walau wajah dia risyak walau wajah ku berlari